صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى. मेरे मोहतरम मसीह मिले से इस्लामिक थागी होगा हौबा था मुहर्रमुल हराम हिकमबुल लेरबा आदुगी मंगानी सुबन मिनी अल्लाह ताला ना कुरान करीम दा तरागनी थोइसी की मनुंगा मरी हेना अल्लाह ताला ना पामी मसीही था सिंगसिदना मसीही था सिंगसिदा इबादत तोरक मतमदना आइन हेना हरावी हारिबा मरी अदुगी मनुंदगी मुहर्रमुल हराम हारिबा सोमन इस्लाम की ओइना कुरान अमसुंग हदीस की मतुंगिन्ना अल्लाह ताला ना पिबीबा सही की मतुंगिन्ना आगे मसिंग पावा सिंग मतुंगिन्ना दी न्यू ईयर हौबा सही से मुहर्रमुल हराम से कोई मुसलमान सिंग मसी तंगाई पदना खंगिन गदबनी अमसुंग कोई की चाइना सिंगदा मसीगी तारीख पाबगी खंबगी चटनबी सियम अखोना सेंबी गदबनी मसी फर्जे की फाया करिगुम बाई कोइना मसीगी दायिता सि कोई की चाइना सिंगदा खंगन बिरमदब तारबा पिरमदब तारबा दो बतारगदी हयें कियामत की निमित्त कोई अल्लाह के मनाक्ता हारू नंगाई की मरम मोई की बियाई सिगी था सिदा मेरा मोहतरम इबादत मुझे अल्लाह ताला ने की मतिक पामे इबादत अल्लाह ताला ने पामे सुमैना सिगी था सिदा कनागो मन गुनालंग जब तारगदी अतोप था सिंदा गुनालंग जब मतम पुगदब गुनादो अदगी सिगी था सिदा गुनालंग जब तन हेना चाउर गुना पुगनी मरमदी इबादत तौकाना सवाब हेंगली बादुगुमना गुनाह तो मतम दसु मदुगी चैराक अजाब सिन गतने रमजान मुबारक ता कनागुमना फरज अमा तो मतमदा फरज हुंपुतरा के सवाब पंगनबिगनी हायबा अदुगा नफल अमा तो मतमदा फरज अमा की इबादत के सवाब पंगनबिगनी हायबदु रमजान की था दसु कोइना खंगनरबदुनी रमजान की था कनागुम मिसकमना इसै दरंबा फिल्म मेंगंबा नत्रगना अकाम पिन ngam बतारगदी मदुगी गुना सिकै ngam चाउगनु हायबदु अदुगा इकोना रमजान था दसि फतब थबुक सिंग असिदगी यारि तु खै दुइ निंगनाय सि कोइ होनयै मोंग अदुगुमना मुहर्रमुल हराम असिसु रमजान था गी हेक मतुंग द फाइति गेना अल्लाह ताला पांबा था इबादत रोक मतम द अल्लाह ना फाइति गेन याबी बथा बतारगदी सिगी मुहर्रमुल हराम भी था से सोमनी सिगी था सिदसु रोजा हेनबगी मति मगुन वांगी नफल नमाज यामना सोनबगी मति मगुन अल्लाह के मनाते यामनी हेना वांगी तिलावत तौबगी तस्बीह तौबगी सुमई तौदना एनी इबादत सदकात खैरात कुमकी बदनी जानी माली हबि हचांगी ओबे इबादत ओबे तारगसु माल ओबे इबादत ओबे तारगसु एनी हिरम खुदिमक तलान खुदिमक तले बे इबादत कुमक अल्लाह ताला नसिगी थासिदा तौबसी हेना पामी कैम याम नसिगी थासि मति मगु लेबा खायबा कादा अल्लाह के नबी अमदी मक्का दा लेबा पुरे सगै की मियोय सिंह पूरे सगै की मियोय सिंह खतंग नतना मक्का दा लेबा यहूदी सिंह मदीना दा लेबा है इस्लाम लात नहीं मांग दा लेबा यहूदी सिंह नसारा सिंह फोबदा सिगी था सिंह असि मति मगु लेबा थानी हाय लौरगा सिगी था सिदा दान सोकनबा अमदी जीव पानबदा अवाबा पीबा खत्ता चैनबा थबक अमा फो मखोय तौरमदे फत्तबा थबक अमा फोबा समाससु यादबा मपुनसु यादबा थबक अमा फो मखोय सिगी था सि तौरमदे सिगी था सिगी मनुंग दसु मतिक मगुल लेबा नमित अमसु ले कुफारे कुरैश अगदी मक्का दा लेबा कुरैश सगै की मियोय सिंह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसाना मदीना दा लागला मतुंग दा सहाबा सिंह ओपम महाय मदुदे आइना नुबुवत फंगदे की ममांग दसु आई उपाय पु सिंह हबि कुरैश सगै की मियोय सिंह मुहर्रम की तरानी सुबह निमित्सिदा मकोय रोजा हेली अदुना मरम ओरगा आई सु मकोय न रोजा हेल मदुगी मतुंग इलगा इसु रोजा हेलमनी हाय
सिगे वफम सिना ताकपदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुबुवत फंगने मांगदसु मुहर्रम की तरानी सुब नुमित अखोना आशुरा की नुमित है खंगदब सिगे नुमित से इस्लाम लाकने की ममांगदगी होना दुनिया से होरपदगी लौरगा आदम अलैहिस्सलाम की मतमदगी होना सिगी मुहर्रम की तरानी सुब नुमित से मतिक मगुल लेबन नुमित अम ई है से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफम सिना ताए wana Allah ke nabi na Madina di hijrat tawaga lakla matungda Madina de leramba Yahudi amasong Nasara sing sige na mixing si he na mating magulay hay law ka makoy rosayen pen ba si umat ang Allah ke nabi na Madina de leramba ansari sahaba sing Islam propla ke leramba ba Musalman sing adu Allah ke nabi na hangi kari kita magtano makoy na sige na mixing mating magulay hay law ka rosayen si kari kita magtano na Allah ke nabi na hangi अदो मकोइना साहबा सिंह अदो अल्लाह के रसूल दा सुन्ना पाकुंदी या रसूलुल्लाह अगर मूसा अलैहि सलाम फिरौन नहत के निहायत तान रकम तमदा बनी इस्राइल मदी अगर मूसा अलैहि सलाम बु फिरौन नहत के निहायत तान रकम तमदा अल्लाह तबारक तआला ना नैल तुरेल दा थोंग सेंबी रगा महा की चैसुना तुरेलक दा हहल्लगा थोंग सेमल लगा अल्लाह तबारक तआला मकोइ फिरौन गी फतबा अमसुम फिरौन देगी नजात पीर बिरथिबा फिरौन हक के है तो रमदा कंबीर थिबा अदुना मरम होरगा मकोय सिगे मिचिदा मकोय की नबी दुबु अदा मूसा अलैहिस्सलाम मसुंग बनी इस्राइल कांबु सिंग ईमान पर कांबु सिंग अदु अल्लाह फिरौन दे कंबीर के अदुना मरम होरगा मकोय ना शुक्रिया अदा तो बोयना अल्लाह तबारक तो बोयना इबादत ने मिल से रोजा के लगा लेन बनी है ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबा सिंग दुना है अल्लाह के नबी ने साहबा सिंह दुना है करेना अबे बता रगदी मकोद गिदी हजरत मूसा अलैहि सलाम का आई फगन है मरीलन ने मरद मासु नबी ने आई सु नबी ने अदना आई के हजरत मूसा अलैहि सलाम का है मरीलन ने अदना मरम वर आई है ना सिगी मिमिचदा अल्लाह ताला की इबादत तलन हम तो ये अदना मरम वरगा हंदक की सही से गिदी आई सु सांग नाय ना फजना मसिगे एहतमाम दौरगा वक्त दौरगा आई सु रोजा है ने कोई सु रोजा है लु आइन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा सिंह सु रोजा है की मसा सु रोजा है kadai fokus itu lak bagai matam dan lagi nabi na Madinah dan lak la matung dadi sige na mitio ro matam dan wong ma sahaba sing ko silaga lagi nabi na sahaba sing kadue na koi hango chalaga Madinah ki gali sing ase chalaga hango kana kana roza heli bano hai na hango sini roza helam ba sing ko alhamdulillah fa roza helam da sing do ma koi na sehri matung dagi ahing da sa ki bat dagi nimidang da sa ki bat dagi ayuk to ma koi na kali kumam bosa dirbata ragadi roza ke niyat to silu hai na ma koi da lau thu sini ari अदो करीगुंबा चा थक्खिबो ओइरंबा तारगसु मखोइदा हायु हौरि निमिदांग वाइरम फोबा इफ्तार की मतम यो फोबा करीगुंबा हम फोबा चा थक्तबिदा लेरगा रोजा एलोन म्यूसिंगुमना मखोइसो लेलु हाइना मखोद एलान अमा तो तोना लाgi सल्लमना साहबा सिंह दा चलहलमने हारे चलहलमने मसिदा ताकदि निमित सिदा मुहर्रम बि तरानी सुबन में आशुरा के निमित असे मखोइना मतिक मगु लौरगा साहबा सिंह अमदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा के उखल तो रम्मी हाबदनी अदना इकोइसो ngambata ragadi muharramul haram sigi thase amangasi mangani sobani nimit kun mangani leiri lemhot nimit sing se angam nimit sing mangani ngamme tarani ngamme tram ngani ngamme nini ngamme humni ngamme angam nimit sing iko so roza helo nanga ge ukal ta uda bani sida roza hen mana ikoi ge damakta Allah tabaraka taala na guna ko phok han bina ba amasung sawab hena panghan bina ba maram mun bigani aduga sigi nimit sida अखोना तौगदब अमल खरा मसुलै अदुगी अमल सिंग अदु सेकोइ तंगाई फदना खंजिन बदरकार ओय मतिक मगुल लेबनु मिटनी हाबे सदा आइना हान बाहिनी ngoफम दि कयना हाबे कान दै कोइ मतिक मगुल लेबनु मिटसिंग सदा इबादत करि वखल तउई अदु गुनादगी हिंगदबनी गुना थदु कदबने हाबे वखल श्री को दै दबगु म तउई अदु मरम वरगा कनागो मिसंग मरोजा एंड तारगसु मोबाइल सै तारगा मतम नेन थोई फिल्म मेंगा मतम नेन थोई नतगना वरी वताई खदांग था थरगा वथी वरेम कया मत और कार्य मदम मत मंगले तस्वीर लेगद मोहता तिलावत लेगद मोहता नत्रगना तुमिन नव बतारग तो लेरगा अल्लाह तबारक तआला के ध्यान अल्लाह तबारक तआला यो खल तो बुगे मोहता गुनाह के थबुक सुन दे को लेन थोए अदन अहाद बा अमल दि कइनो है बकान सिगे नमित से दे को गुनाह दगी हिंगनाई गी सिगे था से द मरुवेना गुनाह दगी हिंगनाई गी कोई तंगाई फदना सिगे वखल तो दरकार होई अल्लाह तबारक तो कलिमा को गुनाह खुद दगी हिंगबंगा मन बिबोसन अदुगा अमल तौगदब अमल ना करिना हब कांता ngamba ragadi sigu nimit si iko roza hen ba asura gi nimit habadi muharram gi tangani suban nimit si atop nimit si roza hen ba ngamba
तारगसु मुहर्रम की तरानी सुबह नमित आशुरा की नमित सिद्धि कोई रोजा है नंगा वखल तो अदुगा अहिंदा tahajjud namaz sonbagi wakal tauba tilawat khasi khaktang moy batara kasu chena mani khaktang moy batara kasu tilawat to nangai wakal tauba Quran pa ba makhaida batara kasu Quran gi ayat sing ado to khud na sumena chatlaga parin ayat to sumena chatlaga go batara kasu Quran dukang to Allah gi kalam ni Allah gi wahai ni hayna kallaga milung siya maga na Quran to yengaga Quran da yeng ba ki sawab to ko lo nangai wakal tau aduga sige amal sige ri gombay ko na tawba tarapa roza he laba mus bang ahing de ibadat tawba tarapa ade bata ga Allah tabaraka na sige kana ba sige na kan hoki ba chahiya ma amasang tungdala ka ba chahiya magi ay lang sa tibu guna sing adu Allah tabaraka na kafara wen bigane hapde guna ko ta para mamuyan bigane se ne hari si Allah ki meke diga choko offer ne mera matra mamuli na te sikari gombay ko na lagi meke diga sigum lo offer lag pa sikari gombay ko lo sinaw da bata ade bata ga de ko na amok sige ko chance pang kita biyai ba to na sige ko ha sel to se wakal to se aduga sige lo mina sida ko na swanga da ba namasa masulay sige namasi nafal rakat mari ni rakat ani ni to ro ko namasi swanga ni nafal hay na dum ni daw gani namaz sonbagi niyam sida kiratta kaktang sura sonbaka anda kaktang kidang khen abalai madudi aikoina suratul fatiha suwala matungda surasi suratul zilzal iza zulzilatil ardu zilzalaha sigi surasi amuktang son gani aduga suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun sigi surasi amuktang son gani aduga suratul ikhlas qul huwallahu ahad sigi surasi amuktang son gani Suratul Fatiha ki matungda sige surah abum si amuk tang son gani rakat khuding magta rakat ani salama pa na rakat ani son gani adu rakat khuding magta suratul Fatiha ki matungda suratul zilzal amukdang suratul kafirun amukdang suratul ikhlas amukdang son gani ini matamamada solobiya ashura ki numitsida kana gumada sige namase ada to batara ba angthok batara ba do batara gadi Allah tabaraka ki chahiyan khai ki guna Allah tabaraka ko thop gani se sida me matlab na ko na ukhal ta gada badi ko thop gada yo guna se ko Allah sagira guna sing ne Allah ki hak sing oi baduni ai ngon da mi ki hak landon laiba mi ki paisa nong sa ton ba ai mi ngon hanjin ba wahi ba ta hai ba ai ko masing ni banda masing oi ba mamala ko ibati matang si ko masan cham thona gada bani masige na ma so matam Allah na ko fi gan hai se ko Allah ki hak sing aduni adune ko na guna mema mingon na machin maka pangti tiraga migi mal pamun mun zillaga ai tigi na masa to solo ko thok ni hana khan mudu so arana ukalni aduna iko Allah ya so ada ta ngai ukal ta uda bani adu duga iko masen gi hak dai ba iko masen migi london to sinari ba sige hak singa si so ko ba si ada to ko ngai ko ukal ta uda bani adu sige na masa kana ko mana so mata agadi insyaallah taala Allah tabaraka ai ba kana ba singa si pangan bigani adu ahum surah malamana kana gumbana sigino mina sida magi imung manung singda kari gumba mana laizat butu ki matungin na ahawa chakin thangin naraba harau ta yam nimung manung adu kari gumba lemin hau batara ba adu batara ga Allah tabaraka kana mathangi chahi ki muharram ki ashura ki min tawba Allah tabaraka magi imung manung do wadda pada ba umna hingga pun si mari lam Allah tabaraka pangan digani sida ai leizat de matungin nani hadis tahari bo famsi ai leizat de matungin na haibata ragadi ai mingon de paisa pura ga na taga mingon de wai raga mingon de kari go mamati ga mani raga ai mung da picha picha to bagi wafam da tiari ai ngo de pacha ma katang lai bo da cha ma sore tre asip katang lai bai ngin gol da ade bata ragadi asim bidu harau ta yamna ai gi mung manung da nungsi jana na pacha bo hai bata ga na harau ta yamna chamin na budani hadis ta pali famsi lai bata ragadi alhamdulillah hawa tum chamin na balai raga sanga lai raga chamin na matra ini atopa hawa tum lai chamin na ba do taragadi hai bakana batan ta tabaw kana pangan bigani sige je ko khal to inshallah aduga kana gumana asura ge nemitsida ana ba ama musalman obe taraga so natraga na gero obe taraga so ana bang basi musalman ge hangate insaniyat ge hangni habide miyoy bagi hakni adana maramora kana gumesa kamana sige nemitsida kana gumagi ana ba ma hangi batara ba do bataga de pure ummati muhammadiya da ana bang bagi sawab ta tabaw kana pangan bigani ado kana gumana sige nemitsida laita laira ba yatim miskin ama bu picha pitak to bi batara ba do batara ga di Allah
ummati Muhammadiyad bisa bigat tawag sa Allah tabaraka ta'ala pangandigani asigol ba kana ba kaya singa silay Allah tabaraka ta'ala iko tudi magbuhay ba amal singa sito mga mandibo isano amasong khas ko matam mga ginamas pabandig sa tatang na son mga bagi Allah tabaraka ta'ala pangalpin bibo isano amasong gunah sing dagi hing mga bagi Allah tabaraka tudi maputo pinabibo isano adu ko na khamjin gada ba mana asura ge nimit si Tuesday nimit ki magrib matam dagi lawraga Wednesday nimit ki leba ko nimit ki magrib matam dagi lawraga yung sagay sa numit ki magrib matam ho bani way gadawri si atu arwasa yan gadawri sina leba ko numit ki ahing hauraga yung sagay sa numit si rota hen gadam ni adu ahing ibarat taw guda bani nang jahakir bakana ba pagtira dai fi basing aduso Tuesday numit ki ahing sini ibarat taw guda basi masig hay badu da yam na kana ba ni chit haure way numit sida kana gumbana surma habau batara ba asurage mati pagul leba numit ni haina thallaga sigin ya tawraga surma habau batara ga Allah taala na mathangi chahi ko magi mamit ki ana bang Allah taala na lehen giru adu se kaitagi phammo pham diduga ani subana kana gumbana sigin numit sida asurage mati pagul leba numit ni haina ni tawraga ri gumba gusal ta batara adu batara gadi mahak kasi siram dai matam gi laina adu tan ato palaina ampo ba sigi chahi masi mathangi asurage mi ko Allah taala na hangiru Allah taala na hadu tu kene itu kita pahay basing na sila amal daw bang bagi pangal pinaguro sa nung wa akhiru daw alhamdulillah rabbil alamin